Mwongeye kwirirwa neza nshuti mukunda ndetse mukurikirana amakuru kuri Hagume TV muherereye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, turizera ko mwiriwe neza. Tubahaye ikaze rero ku makuru agezweho kuri uyu mugoroba wa tariki ya 12 Ukuboza 2025. Turakurarikira gukumana natwe rero kuva ku itangiro ry'aya makuru kugeza ku musozo, kuko tugiye kukugezaho inkuru cyangwa se icyo Donald Trump yatangaje kuri Perezida Felix Tshisekedi mu gihe baganiraga mu isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta y'u Rwanda. Turagushishikariza gukomeza kubana natwe rwose, ntujye kure kuko aya makuru ni ingenzi kandi arakureba. Trump yahamije ko Tshisekedi yamwingingiye gutwara amabuye y'agaciro yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahamije ko Felix Tshisekedi yamwingingiye gutwara amabuye y'agaciro ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo ahagarike intambara imaze imyaka myinshi muri iki gihugu. Mu ijambo rivuga ku bukungu bwa Amerika, Donald Trump yatangaje ko kubera ko igihugu cye kiri ku mwanya wa mbere mu bihugu bibitse ibikomoka kuri peteroli na gaze byinshi, ubu gishaka no gukora batiri nyinshi cyifashishije amabuye y'agaciro. Donald Trump yagaragaje ko Ubushinwa buri gukora imodoka zikoresha umuriro w'amashanyarazi ku muvuduko mwinshi, kandi aya mabuye bakaba bayasarura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bwinshi, bityo Amerika igomba kubusimbura kuko ngo yahagaritse intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati, tugomba kujya muri Kongo tukayatwara Ubushinwa, ariko mu by'ukuri nahagaritse intambara ya Kongo n'u Rwanda. Barambwiye ngo nyabuna twakwishimira cyane ko mwaza mugatwara amabuye y'agaciro ari mu gihugu cyacu, n'ibyo twakora. Kuva muri Gashyantare 2025 abayobozi benshi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye bagira inzinduko nyinshi muri Amerika basaba ubutegetsi bwa Trump kubafasha guhagarika intambara bahanganyemo na AFCM 23 no kubaka inzego z'umutekano zabo, nabwo bukohereza abanyamerika bagacukura amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Donald Trump bwahisemo gukemura aya makimbirane binyuze mu bufatanye bw'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange, ariko abanyamerika bakabigiramo uruhare runini, bakabonamo inyungu z'amabuye y'agaciro. Tariki ya 4 Ukuboza 2025 u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro n'ubufatanye bw'akarere mu iterambere n'ubukungu muri rusange. Aya masezerano ateganya ko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizifatanya mu bucuruzi, itunganywa no mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro, kandi ko abashoramari b'Abanyamerika bazabigiramo uruhare. Abanyamerika nabo bahanze amaso amabuye y'agaciro yo mu karere, cyane cyane ayifashishwa mu gukora batiri z'imodoka n'ibindi bikoresho by'ingenzi byo kubafasha mu nganda zabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngayo nguko rero, turabashimiye yuko mwabanye natwe mukadutiza umwanya wanyu ndetse n'amatwi yanyu kugeza ku musozo w'aya makuru. Turabizeza yuko Hagume TV tuzatubagezaho amakuru yizewe
kandi ku gihe. Turabasaba rero gukomeza gukanda subscribe kuri wowe ugeze hano bwa mbere kuri Hagume TV, kandi namwe mubona amakuru tubagezaho umunsi ku munsi mudukurikirana, namwe share, comment ndetse na like, kuduha ibitekerezo kwanyu ni ingenzi kuko bitugaragariza ko mudukurikira umunsi ku munsi mukamenya amakuru tuba twabateguriye kandi agezweho ku gihe. Turabashimiye rero, mukomeze kugira umugoroba mwiza ndetse mukomeze kugira impera z'icyumweru cyiza. Imana ibarinde. Amakuru yacu kuri Hagume TV nakagaruka. Ciao ciao.